gutandukanye kandi tureba zamukanye na kapiteni Claude bagiye kwerekeza hejuru hariya intambwe batera bagenda katurebe bagiye igikombe bakaba bagihaye afande CDS amashyi cyane koko. Kapiteni Claude Nyamugabo ashyikiriza igikombe CDS ndetse na chairman w'ikipe ya Congratulations Ashyira Football Club. Igikombe rero wabona afande Amos agikozeho, afande Alex Kagame agikozeho. Felicitation ku muryango wa mbere, inzu y'ibikombe yaguke. Ni ibyishimo rero Claude, igikombe amaze kugishyikiriza abayobozi, agiye kucyereka abafana b'ikipe ya Football Club. Abakinnyi baramwiteguye namwe ndashaka kumva amashyi yanyu mfaya mwakira igikombe the champions Ashyira Football Club. Ashyira igikombe Ashyira Football Club yegukanye champion wa FEBAFA Super Coupe 2025. Ahantu rero utigira pe itwara igikombe igatwara n'imeza yose yakiteretseho yose barayijyana babitsiriye imeza y'igikombe ntakindi basiga. Felicitation kuri kambe. Congratulations one more time. Ashyira Football Club, you are the champion. DJ, show some hits.